Distinguished guests, ladies and gentlemen, now it's time for us to begin the panel discussion. It is such an honor for me to be the moderator for our panel discussion today. We titled Investment Success Story and Global Perspective on Sustainable Investment. But before we start our discussion and invite our speakers, let me start by giving you a little bit context why discussing about this topic is very important for us today. In our contemporary era, sustainable investment has become not merely a topic of interest, but a crucial pathway to ensure our economic practice align with the urgent needs of our planet and also our society. As we confront the challenges posed by climate change, social disparities, and economic uncertainties, it becomes imperative to channel our investment into avenues that promise not just financial returns, but also positive long-term impacts on the world around us. And today, throughout today's event, we will delve into the multi-phased aspect of sustainable investment, exploring its benefits, also challenges, and also innovative strategies being employed globally. And our esteemed speakers, who are leaders in their respective fields, will share their thoughts, also their experience, offering a comprehensive overview of the current landscape and future prospect. Without further ado, let me invite our distinguished speakers today. Ladies and gentlemen, please welcome United States Consul General in Medan, Mr. Bernard Uwadan. And our second speaker, Pangdam Iskandar Muda, that represented by Irdam Iskandar Muda, Brigjen TNI Yudi Yulistianto, MA. Our third speaker, CEO of Halal International Hong Kong, Mr. Dominic Tong. And our last speaker, CEO of Semua Pay, Datuk Khairil Muzammil. Distinguished guests, ladies and gentlemen, now we have all our speakers in front of us, but let us begin our plenary discussion with an opening remarks that will be delivered by the United States Consul General in Medan, who is going to talk about opportunities for sustainable investment in Aceh, a global perspective. Mr. Bernard Uwadan, the stage is yours. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mau berterima kasih kepada Bapak Muhammad Diwarsya, PLT Sekda Aceh, Bapak Roni, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Bapak Iswanto, Kepala DPM PT SP Aceh, dan Bapak Rahmat Yulianto, Direktur Pengembangan Promosi dari Kementerian BKPM yang hadir secara virtual. Sebenarnya saya sangat senang saya bisa menghadiri acara ini. Saya sudah bekerja sebagai konsul Amerika Serikat untuk Sumatera selama 1 tahun. Dan saya bisa tiba ke Aceh sudah 6 kali, dan tahun ini sudah kali ini kali kelima. Saya bisa tiba ke Aceh untuk PON selama bulan September
dan selama bulan Oktober saya menghadiri beberapa acara untuk BKPB, ada acara untuk penanggulan bencana di Aceh juga. Dan saya dari Sabtu saya ke Aceh untuk beberapa acara BMKG dan UNESCO untuk simposium tsunami yang ada di sini di Aceh. Dan juga kami Kedubes Amerika Serikat bekerjasama dengan Museum Tsunami di kota Aceh untuk pameran museum baru di museum ini tentang kerjasama di antara Amerika Serikat dan Indonesia pasca tsunami sampai sekarang untuk penduduk Aceh dan hubungan bilateral. Saya sangat senang saya bisa melihat pameran juga, dan kalau semua ada waktu, ada kesempatan, silakan pergi ke museum itu dan melihat pameran Amerika Serikat dan pameran lain juga di sana, karena itu sangat penting untuk sejarah Aceh dan sejarah hubungan di antara Indonesia dan Amerika Serikat. Sebelum saya memulai pembukaan saya izinkan saya membukanya dengan sebuah pantun yang menjadi ciri khas daerah Sumatera. Bahasa Indonesia saya belum kurang baik, tetapi saya mau coba. Ya. Melayang elang di langit Sabang, Cakep. menjulang tinggi tak terkalahkan. Cakep. Dengan investasi hijau yang berlanjutan, Aceh berkembang dengan penuh harapan. Terima kasih. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berdiri di hadapan Anda semua pada acara dialog investasi berkelanjutan Aceh Gayo, AGSD. Pertemuan ini bukan hanya kesempatan untuk membahas investasi, tetapi juga momentum bagi kita untuk membayangkan masa depan yang berkelanjutan untuk Aceh. Setelah dialog ini, saya berharap semua peserta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan visi berkelanjutan tersebut. Pada tahun ini, saat kita merayakan 75 tahun kemitraan antara Amerika Serikat dan Indonesia, saya merasa sangat bersyukur atas perjalanan yang telah kita lalui bersama, sebuah perjalanan yang ditandai dengan ketahanan, kolaborasi dan harapan. Tahun ini kita juga mengenang peristiwa yang sangat penting, yaitu 20 tahun sejak terjadinya tsunami yang menghancurkan dan mengubah kehidupan begitu banyak orang di Aceh dan sekitarnya. Dari tragedi tersebut, dunia menyaksikan ketangguhan dan semangat luar biasa yang ditunjukkan oleh masyarakat Aceh. Hari ini kita berkumpul tidak hanya untuk menghormati semangat tersebut, tetapi juga untuk mencari cara agar semangat itu dapat membawa kemakmuran bagi generasi mendatang di Indonesia melalui peluang-peluang di bidang energi hijau, inovasi digital dan pariwisata berkelanjutan. Perusahaan Amerika Serikat semakin tertarik untuk berinvestasi di sektor-sektor yang berfokus pada prinsip-prinsip lingkungan sosial dan tata kelola atau ESG. Mereka menyadari potensi besar yang dimiliki Indonesia
dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan tenaga kerja muda yang inovatif serta siap untuk berkreasi. Pemerintah Amerika Serikat siap mendukung inisiatif-inisiatif yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga melindungi dan menjaga sumber daya alam untuk generasi yang akan datang. Sering dengan upaya Indonesia mencapai tujuan transisi energi yang bersih, kami melihat peluang besar untuk berkolaborasi dalam solusi energi terbarukan, seperti geothermal, hidroelektrik, dan sumber energi berkelanjutan lainnya yang akan membantu kita semua menciptakan udara yang lebih bersih dan dunia yang lebih sehat. Digitalisasi adalah bidang kunci lainnya di mana kita dapat memberikan dampak yang berarti bersama-sama. Dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat membuka pasar baru, mendorong inovasi, dan meningkatkan pengalaman pariwisata di seluruh Indonesia. Bayangkan sektor pariwisata yang merayakan warisan budaya yang kaya dan keindahan alam Indonesia yang menakjubkan sambil memastikan kesejahteraan masyarakat lokal. Pariwisata berkelanjutan dapat menjadi alat yang kuat untuk melestarikan keajaiban alam Indonesia dan memberdayakan masyarakatnya. Pemerintah Amerika Serikat dan sektor swasta sepenuhnya berkomitmen untuk mendorong yang mendukung investasi yang bertanggungjawab. Melalui kerjasama, kita dapat membangun masa depan yang tidak hanya menguntungkan di bidang perekonomian, tetapi juga masyarakat kita dan planet kita. Ini adalah misi bersama kita. Usaha untuk mewujudkan visi-visi kita menjadi kenyataan, menciptakan warisan yang menghormati budaya Indonesia sambil membuka jalan menuju masa depan yang berkelanjutan. Karena saya telah membuka sambutan saya dengan pantun, izinkan saya untuk menutup kembali dengan pantun juga. Siap? Provinsi Aceh buka peluang. Cakep. Bersama Amerika Serikat, langkah semakin panjang. Cakep. Dengan investasi hijau yang berkelanjutan, Aceh tumbuh dengan penuh harapan. Thank you. Terima kasih. Please give round of applause once again for Mr. Bernard Owadan. Thank you very much, Mr. Bernard Owadan, for the opening remarks. Interesting, there are several important points conveyed in the opening remarks. Tadi ada beberapa poin yang kita dengarkan bersama dalam sesi opening remarks, bahwa betul untuk bisa membangun Aceh itu ini tidak hanya industrinya saja, tapi tentunya ini tidak hanya investasinya saja, tapi ini tentunya acara ini diharapkan bisa membangun Aceh secara keseluruhan. Dan tahun ini merupakan ke-75 tahun hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat resmi terbangun. Tentunya ini menunjukkan tonggak kerjasama yang baik antara kedua negara, dan semangat kolaborasi itu perlu dipelihara khususnya untuk membangun masa depan Aceh melalui, kalau tadi kita sudah dengarkan bersama, yakni digitalisasi. Karena digitalisasi ini dapat membangun beragam sektor di Aceh termasuk sektor pariwisata. Thank you very much once again Mr. Bernard Owadan. Now we will start the plenary discussion. But before that, we would like to encourage all participants to actively engage in this discussion, to ask questions, also share your perspective, share your thoughts about our topic today, and your participation is very crucial in advancing our collective understanding of sustainable investment. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini untuk bisa terlibat secara aktif dalam talk show kali ini. Dan kalau ada pertanyaan yang Bapak Ibu ingin tanyakan, silahkan. Kami berharap bahwa bahasa tidak menjadi kendala. Jangan khawatir kalau Bapak Ibu ingin bertanya dalam bahasa Indonesia sekalipun, karena para panelis atau narasumber yang hadir di sini sudah disediakan interpreters, alat interpreters yang nantinya bisa diterjemahkan langsung dalam bahasa Inggris. Sehingga besar harapan kami
kami bahwa acara hari ini bisa memberikan banyak insight menarik untuk Bapak Ibu semua sehingga betul-betul bahasa bukan kendala dalam mendapatkan insight yang bermanfaat dalam Agasit 2024. Now I would like to start our discussion from Pangdam Iskandar Muda that will be represented by Irdam Iskandar Muda, who will explain to us about developing talent-driven human resource to support sustainable investment. To Brigjen TNI Yudi Yulistianto, the stage is yours. Silahkan Pak, monggo. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah kepada Bapak Yudi Yulistianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bernard, you really put me in a difficult situation since you use our language. I really confused whether I will use my language or English. Since they invite me in the title, use the English. So, and I prepare my couple slide in English too. Probably I prefer to use my limited English also, right? Okay, this is the title that they offered to Kodam, but before that I want to make a short introduction. I'm Brigadier General Yudi Yulistianto. My recent position now is Inspector to the Military Area Command of Iskandar Muda, who covering all the whole Aceh province. So almost all area in Aceh we have the unit that serve to the providing national security and defense also. Distinguished guests and ladies and gentlemen, this is also a challenging topic that they give to us. I will not covering the sustainable investment since I understand that most of you is expert in sustainable investment, and for us, sustainable investment is like an alien, We never talk about the sustainable investment, even though I have a little bit knowledge about that, since I also learn the energy and also the macroeconomic. I held my master degree in international relations and strategic studies from Lancaster University in UK, and one for my Master of Arts and Master of Science is from Pak Bernard, one of the respective military university, National Defense University in Washington. My master is National Security and Resource Strategy. So at least I a little bit understand what is the sustainable investment. But I also, my basic experience is 17 years in human resource officer. So most of my slide will talking about what is the human resource and the talent management. This is what I can present to you. What is the talent management? Will not teaching you of what is the talent management, but just reminding that a talent management is the continuation action they have to run by the organization in order to achieve their long-term goals. As you see, it's a systemic plan, effort to attract, retain, and develop, motivate highly skilled employees and managers. I will also elaborate what this meaning into the military life. It is probably for you, most of you will never consider that military is one of the organization in the world. Any type of military in any country who always run talent management. And in fact that actually the growing knowledge about talent management is, we can say that it's a copy from the military style into the business style. So
sorry. The organization itself has to develop the way to keep or to recruit the capable employee and then to retain it as the human capital in the organization, so your organization will smoothly running and achieve the long-term goal. It is important for the organization, especially if you have a long-term goal that just like the sustainable investment, especially when we talk about the social investment and also the environment investment. For some of us, probably this is the new issue, but for mostly, this is already a global concern. When, especially for the Z generation now, they try to find typical of job that they can highly contribute to the smoothly running organization, especially in the achieving the goals of the organization. So the challenge for us now is how can we attract the Z generation to the organization so that they can, retain there and then develop their innovation, develop their capability to support the goal of the organization. When we talk about the strategy of talent management, we start with the recruitment. And I inform you in the Indonesian Armed Forces especially, comparing to the European armed forces or even the United States Armed Forces, we still running the recruitment starting with the psychological test and observation. The psychological test for us is quite important, or it's the first ultimate observation that we have to run, since the psychological capability is the basis for the next level. How can we train there? How can we educate there? So, and we run this in any level of rank or education. Every armed forces personnel, when they will change the rank, they have to go through educational and training. And we start also with the same recruitment, starting with the psychological test and observation. I think this is truly an important and ultimate one when the organizational or the company can recruit the capable employee, and through the service in the organization, we enhance them with the learning and development and whatever, so they will become the very talented employee that we need to run the organization. How organization or company can recruit the best one? I think in most of the book talking about talent management is how you build the brand of your organization. Just like when we talk about Pizza Hut, our mindset will say, oh, that's a pizza restaurant. We understand that. We talk about the green investment in Aceh. So when we talk about the next ecotourism with the green investment, we will say, oh, Aceh is one of the place. So branding your organization is, for me, myself, is important. Just like in the military in everywhere, we say that our job, our task is providing the national security, ensuring the people who invest in our area that Aceh is secure enough for the investment, so the investor will come. Otherwise, if we cannot and fail branding the Aceh, the situation in Aceh, people will have no information
How secure is Aceh? That's the first enforcement. Then the performance management. This will run through the service with the organization. So just like review of the capability and talented employee, it's very important, so that we understand that our employee meet with the high standard of the organization. Once they do not meet the standard, the next level will be learning and development. How can we enhance their standard through the learning process, through the what we call the mentoring process? I think that the human resource management officer is like a coach in American football. They understand which player, where they have to play. You will never, as a coach, put the linebacker into the defense, because you will fail. So in order to understand what position, you have to know the performance of your employee first. And if the employee, as I said, do not match with the your high standard, this is the responsibility of the organization to run and enhancing their capability. As I said, learning and development. When we talk about the green investment, all your employees have to understand throughout the level what is the goal of why your organization require you to run the green investment. If they do not understand clearly, you will fail in the first place. So this have to be delivered, and then every time you give their information, this is the strategy, this is the goal that we want to achieve. Why? Because Indonesia commit to reduce the global warming into certain percent. So we have to support them. Aceh is the best place for that. The environment supporting our organization, and that's what we have to do. Put it in the learning process, in the capability enhancement. Or Brigadier the Tani, capacity. you still have 2 minutes remaining. Sorry. I really surprised that I can talk it in 15 minutes. So, and also through the learning process, you have to develop the organizational culture. As I said, they understand the value, they understand the vision of your organization, and then how you have to achieve the value. The last one, this is what the rule of talent management, you can apply it throughout your organization, whether we talk about the investment or we talk about the result, output of the organization. Actually, the talent management is just ensuring the organization that they have the right people to do the right job with the right skill of knowledge. So they understand. Once you can achieve that, I think people will be in the enjoyable situation, because they know what they are doing to support the organization, and they will fully support the organization goal. And also in the right position at the right time, of course. And the talent management goal actually, as stated by the Michigan University, is to create a high-performance, sustainable organization that meets its strategic and operational goal and objective. So I will come to the conclusion that for all the organizational, I think the talent management, also infusing in the human resource management, is quite important. I think this is ultimate one, so that you will find the exact employee that you want to support your organization, and also
you will create the best environment for your employee to work in. And of course, your social responsibility to the people outside your organization also will be achieved in a good condition. And of course, you support your environment achievement to the next level. Thank you very much. That's all that I can give to you. Sorry if there is something that I missed. But anyway, thank you for the opportunity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please give round of applause for Brigjen TNI Yudi Yulistianto for his presentation. Terima kasih Brigjen TNI Yudi Yulistianto. Tadi ada beberapa hal yang kita garis bawahi bersama bahwa tadi sudah dijabarkan arti dari talent management itu bagaimana seorang skilled atau karyawan yang memiliki kemampuan manajerial yang punya kapabilitas untuk secara bersama-sama achieve goals atau dapat memperoleh goals dari perusahaan tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita dengarkan ada beberapa rule atau aturan dari talent management. Jadi memastikan bahwa organisasi itu memiliki orang-orang yang tepat dengan skill atau kemampuan dan juga knowledge atau pengetahuan yang tepat pula di posisi yang tepat dan pada saat yang tepat. Tadi saya juga menggarisbawahi Pak bahwa marketing itu penting sekali. Jadi ketika kita ngomongin sesuatu tuh why-nya tuh matters the most tuh. Kita ketika ngomongin soal sustainable investment kita harus tahu kenapa sih kita penting banget untuk ngomongin ini. Sehingga ketika orang memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang the why-nya, alasan kenapa membicarakan sustainable investment itu penting, maka orang-orang akan punya tujuan dan goals yang sama. Sehingga mereka akan sama-sama tergerak untuk mencapai sustainable investment itu sendiri. Betul ya Brigjen TNI ya? Baik, terima kasih banyak. And next we would like to move on to the CEO of Halal International Hong Kong, who will give us presentation about integrated halal tourism development in Sabang Free Trade Zone, building a sustainable ecosystem. Mr. Dominic Tong, the stage is yours. Okay, hi. Thank you everyone here. So just now he say at the right time, at the right place, at the right people here. So I would like to present is to exploring a new opportunity in Sabang. Okay. For the Sabang, this for me is very special because I find the prime location. There's a free trade zone. It's good for the people to come there and then do a traveling tourism and buy something, right? And also for the local people. Then the natural beauty area, yeah, it's really great. Yeah, I can tell you that I travel the whole world. Yeah, North America, South America, a lot of places I go. That this place is very special to me. Okay, then objective, the vision, the objective is how we build this area have more tourists to come here, okay? Then because in the whole world there's 1,000 beach, right? Areas, there's a sunshine, a lot of people to go there, like Bangkok, right? Bhutan, there's a lot. So we have to do something more, okay? And then attract more people to come. This is our objective. Okay, first of all, we are going to launch tax-free, duty-free center in Sabang Polohan. There, it's coming soon. Okay, very fast. The shipment, the product is on the way. Yes. Okay. Then we will do a travel agency. We bring a motorcycle here, and then to rental to tourists to enjoy, and then souvenir here. We will seize the souvenir from the local for the tourists. Okay, and then the mainly is Muslim friendly tourist center. That's very important. Okay, Muslim friendly tourists is one of our theme. Okay, to attract more international Muslim or local and the foreigner, because some of the foreigner they respect Muslim and then want to know more. So this is what we want. We want to know. We want to attract more people. But how? How is very important. Okay.
because it's, okay, first of all, existing. Existing, I find that is a sustainable activity here in snorkeling, diving. Yeah, it's very nice because that, I went here yesterday. I saw several group of people from KL. They come here for snorkeling and diving. Yeah, almost 20 people. But we, and then also there's a hiking and then hiking and a natural walk in the Sabang, the beautiful island. Okay. Then I see a rock climbing. That should be build a rock climbing there, and then a Savran cave. Yeah. Right. Did I say what? Right. Okay, but we need more. Okay, we need more is more cost effective and attract more tourists to come. Okay, so I say I need 12. Every month, 12 months. Every month we run activity. Okay, and how? It's because it's very very costly, right? We have spent many money to invest, right, and then build the. Should we have to build something? Okay, I can tell you no need, because all the tourists, all the people, they will bring their own equipment. Okay, first of all, okay, just say I say 12 is mean June, July, August, January, February, something like this, but can be changed. This is just an idea for all of us. Then we can build an international Sabang triathlon cup. Okay, people will come here and they bring their own bike. Okay, we just hold the road for them, right? Okay, organize our people, but because in Hong Kong, I'm also join this kind of activities. It's very cheap to organize, but I can tell you that a lot of people, they will come. Afterward, they will take a photo and put in their Facebook and IG, or if then the foreigner or local, the people will spread around. It's free promotion for us, right? And then the other thing is diving. Just now they do diving, but what's else? Okay, we take a photograph, right? Photograph award to them, right? Let people encourage to diving and take more photo and post on the web, and then we have some judge and then give them a award, give them a gift, something like this. Okay, make them the activity more fruitful, right? More energetic. Okay. And then also there's a road cycling race, right? I can tell that in Hong Kong, in the last 2 months, we have a free ride cycling race. Yeah, every weekend. Yeah. Then the international people, they will come. The foreigners, they will come. Okay. And also, sailing, regretted, right? Also, because Sabang have a very good base, right? And then they have a lot of islands. They can run island competition. Okay, then the foreigner will come. When the foreigner will come, they will build more job opportunity to us, right? Then build more job opportunity. They will build they request a dining area. They request a restaurant. Then people will hire a restaurant. Or also, they will come and try a local food. But also, they will miss their home country. They will also request their maybe Italian food, maybe their Western food, or maybe Japanese food. Then also to this help your economy, right? So every activity, not only for the tourists, it's also for the local business growth. Okay. Then this marathon is also, right? You just hold the road and then prepare the award to them, right? Invite the international people. That's in Hong Kong. There's one of the marathon activity almost hosts 30,000 people. In around 3,000 from the foreign, from other country, to join these activities. Okay, and then the people will join. They will keep and then find a hotel here,
right? This also an opportunity for you. And this event is easy to organize. You don't have to invest to buy the equipment, right? You just have to talk with the, I don't know, in Hong Kong it's transportation department. So hold the road, and then keep people to run around. Yeah. Yeah, and then this one is, because Saban is nature. Just now I say nature have a good bridge, right? Then you have a kite surfing, rain floating. Yeah, also, that's very good. Yeah, I tried this, I tried that rain floating. Yes, it's really fun. Yeah. And then the other one is mountain bike racing. Right? Because I have a mountain bike racing. Yeah, it's also attract different kind of people, different, right? Some of the people like road cycling. Some of people like mountain bike racing, right? So every month, you see, every month we make one activities. You don't have to invest a lot, but people will come and join and enjoy the nature here, right? And then when the bees then they will take a photo and put in the social media. It helps us to promote Saban, Archie, right? Afterward, when the people to come here and see the fun at good pay, they may stay and then invest more. Okay, this is very easy. Yeah, please very ball. It's okay, right? This is canoeing race, also along the beach. Yeah. So orienteering and then the track run is also can help. So every month can do is windsurfing competition. Okay, the other one is, I think this is very good for the suggestion because I see your airport. Now airport is empty. So you can use a kite carnival, right? A lot of people will come and join. Then the local people also will enjoy it. Yeah. So that's why I think it's we lead hand in hand and make a success. Let's build a brilliant future for the Saban and then Archie. Okay? Yes, thank you. Thank you very much, Mr. Dominic Tong, for the presentation. Terima kasih, Mr. Dominic Tong. Tadi ada beberapa hal yang kita garis bawahi bersama, Bapak Ibu, bahwa Sabang ini memang menjadi lokasi yang sangat menjanjikan untuk berlibur, dikarenakan memang satu lokasi yang strategis, kemudian juga musim friendly destination, sehingga memang kalau dilihat tadi bahkan di breakdown ada 12 macam kegiatan yang bisa dilakukan selama 12 bulan, dan ini memang bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk dikembangkan di Sabang, apalagi kalau kita lihat memang posisi Sabang sendiri adalah posisi yang sangat strategis, mengingat dia berada di sebuah lokasi yang sangat menarik untuk para wisatawan. Baik, thank you very much Mr. Dominic Tong for the presentation, and the last we would like to invite presentation by CEO of Semuapay, who will deliver a presentation about Sabang Digital Tech Tourism, enhancing cross-border investment and tourism. Datuk Khairil Muzammil, the stage is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohaba. Saya lihat dewan ini suram. Ya, jadi kita cuba naikkan suhu balik. InsyaAllah topik yang diberi pada saya ini a bit heavy, iaitu digitalization, data centralization, perubahan gimana kita mau bawa ya Sabang ini atau Aceh ini dalam perubahan ke arah digital. Ya, pertama sekali ini adalah proposal cadangan and investment kita untuk makluman semua. Saya ingin mengucapkan thank you all for being here today. It's a pleasure to stand before such a distinguished audience. Yeah, and I'm truly honored to have the opportunity to speak to you all. Today we gather not just to exchange idea, but to inspire one another. To learn and to collaborate as we work toward a common goal.
Yang saya hormati PJ Gubernur Aceh diwakili Bapak Sekda, Bapak Muhammad Dirwan Shah, Head of Bank Indonesia Representative Office to Aceh Province, Bapak Roni Widijarto, Head of Aceh Investment One Stop Service Agency, Bapak Muhammad Iswanto, sahabat saya Pangdam Iskandar Muda, Mejen TNI Bapak Niko Fahrizal. 15 minit enggak cukup Pak, enggak cukup. US Consul General in Medan, my friend, Mr. Bernard Vadan, Kapolda Aceh, Kombes Pol Winadi, Ketua Kadin Aceh, Bapak Iqbal yang selalu menyokong insya-Allah. Okey, kita terus. World nowadays bercakap tentang 3 soal. 3 soal yang paling penting dalam research, dalam tesis yang dibuat di universiti-universiti yang terkemuka di dunia. 3. Pertama, human genome. Human genome ini adalah berkaitan dengan darah, kajian darah manusia, habit manusia, DNA manusia. Yang kedua adalah apa ya? Yang kedua, artificial intelligence, AI. Artificial intelligence. Dan yang ketiga adalah IoT, Internet of Things. Apa yang kita buat di back end, impact di dalam lapangan. Nanti saya akan explain sedikit. Jadi ini kita punya pitching deck. Next, pitching deck. Saya cerita sedikit about us, Semua Pay. Kita adalah innovating for a better tomorrow. Semua Pay is a leader in digital innovation, transforming industries through AI, through artificial intelligence, IoT and automation. We are driven to create impactful solution for fintech, healthcare, edutech and renewable energy. Please join us in shaping the future. Our motto is very simple. We bring tomorrow today. We bring future today dengan izin Allah insya-Allah. Next, kita punya mission is very simple. Semua Pay, we harness the power of artificial intelligence, Internet of Things and automation to create next level solution for tech tourism, fintech and beyond. Mission, pioneering innovation through cutting edge technology, driving real world impact in education, finance and beyond. Vision, empowering the future with AI driven solution and making a sustainable impact across industries like healthcare, fintech, education, and yang pada hari ini kita mau bincang tentang Sabang Digital, tech tourism. Jadi saya berkongsi sedikit lah kalau saya tunjuk deck nanti semua boring dan mengantuk. Saya sudah 2 tahun bolak-balik ke Aceh, sudah 2 tahun. Saya juga ini bukan investment pertama saya di Aceh. Investment pertama saya adalah dalam bidang education. Bapak, we have to be realistic, we have to be by objective, kita harus jujur dengan diri kita. Saya lihat dengan hasil kajian-kajian data yang kita perolehi serta kajian-kajian data di lapangan, education kita agak sedikit ketinggalan. Tapi tujuan kami hadir hari ini adalah untuk bekerjasama, untuk sharing teknologi, bukan mengajar. We want to share our technology, not rocket science yang sudah berjaya. Kerana saya dari Kuala Lumpur, we are the biggest education system yang kita panggil didik digital di Kuala Lumpur. Alhamdulillah Mbak, sudah 2 tahun kita di Aceh. Kita sudah ada kerjasama sama dengan Bank Syariah Indonesia, Bank Aceh, Dinas Pendidikan dan pelbagai stakeholder yang lain. Tapi 2 tahun butuh waktu untuk saya menghasilkan sesuatu teknologi dalam bidang pendidikan di bumi Aceh. Kenapa agak kelewatan sedikit Pak? Mbak kenapa agak lambat dikit? Kerana saya lihat Aceh ini Pak, mari sama-sama hari ini kita bertekad untuk ubah mentaliti kita, untuk ubah cara berfikir kita. We talk about future, we talk about human genome, we talk about artificial intelligence. Tetapi pemikiran kita masih kok di kedai kopi discussnya tentang orang itu, orang ini. Jadi kita harus ubah itu. Apa salahnya? We have to sit down, we discuss, kita bawa idea on the table. Kita bincang ini, kita mau majukan Aceh. Kita mau tutup korupsi, tutup kelompongan, tutup loophole. Tapi kita enggak mau bergerak ke arah sistematik. Kita enggak mau menghasilkan satu ekosistem yang berdaya saing. Kenapa kita Indonesia, dalam isu ini Indonesia, tahun 70, our standard Indonesia, kerana ibu saya dari Indonesia, ibu saya orang Padang, jadi saya hybrid, half Malaysian, half Indonesian. Standard kita sama dengan Korea. Tapi tahun 2024, Indonesia negara yang ke-83 ketinggalan dari sudut teknologi. Kenapa? Bukan salah
pemerintah, bukan salah manajemen, bukan salah pengurusan. Salahnya kita sama-sama muhasabah diri kita. Kita harus bergerak dan berubah. Change your mindset, change our mentality. Kita pasti bisa buat. Kita pasti bisa maju. Dan terima kasih juga kepada Bank Indonesia yang banyak support ya saya kebetulan di Aceh ini untuk mengembangkan digital. InsyaAllah dengan sokongan dan dukungan semua P ini adalah software powerhouse. We are very dynamic. We are ready to support Aceh. Kita ready untuk bawa Aceh a new Tokyo for Indonesia. InsyaAllah. Kita doakan sama-sama, tapi kita mohon, saya mohon sedikit ibu-ibu dan ayah-ayah, sama-sama kita kurangkan birokrasi, sama-sama kita kurangkan sinetron, kita go by objektif, kita bekerja sama, kita majukan Aceh. Aceh ini bumi bertuah, sayangnya negaranya kaya, tetapi rakyatnya Masya Allah. Saya sendiri turun ke lapangan, saya udah cek di lapangan semua, Masya Allah. Rakyatnya enggak begitu ke depan, pendapatan per kapita juga rendah. Ada juga guru-guru yang saya jumpa, gajinya 300 ke 500 ribu rupiah. Pak, cukup, sudah sampai ini masa kita sama-sama bangunkan Aceh, kita naikkan tingkat ekonomi rakyat Aceh. Jangan kita kata seperti Pak Prabowo, Pak Presiden yang mengetuai Kabinet Merah Putih Indonesia, kita enggak mau lagi omon-omon, kita enggak mau lagi casing-casing aja, kita enggak mau. Kita mau sekarang dari bawah ke atas. Kerana Pak Prabowo bilang, ya ini bukan saya bilang, Pak Prabowo bilang, ikan itu kalau busuk, busuknya dari kepala sampai ke bawah. Jadi saya cuma sampaikan, Pak, ini harapan saya udah invest di Aceh, bukan saya enggak invest, ini invest kali kedua, insya-Allah dengan izin Allah. Cuma saya mohon permudahkanlah urusan investor dari luar kerana mereka ada skeptical mind terhadap bumi Aceh. Oh, susah mau masuk Aceh. Sebenarnya Aceh indah. Sebenarnya Aceh enak. Saya juga udah pulang ke Kuala Lumpur, bertemu kawan-kawan di Middle East, di Dubai. Saya bilang sama mereka, Aceh indah. Enak, cuma caranya harus betul. Jangan masuk ikut tingkap, masuknya ikut pintu. Ya, benar kan? Ya, jadi ini benefit to your business. Next, ya. Saya cerita data and statistic is a boring things. Ya, saya cerita, okay, welcome to Sabang Digital Apps. Ini yang kita akan bangunkan. InsyaAllah udah ready, siap sedikit lagi. I'm excited to introduce you to Sabang, a beautiful coastal town in Aceh, Indonesia, known for its pristine beach, crystal clear waters, and vibrant local culture. Sabang is a hidden gem for ecotourism and cultural exploration. Yeah, however, like many small towns, it faces challenge in reaching a global audience and fully capitalizing in its tourism potential. In today's digital era, the travelers are increasingly turning to online platform, mobile apps, and digital tools to plan and experience their trips. Over 70% of global travelers use smartphone to book accommodation, activities, and event meals. Sabang with a natural beauty. Saya hybrid ya bahasa Indonesia sedikit. Ya, kita campur-campur. Sabang strategic location. Masanya tinggal seminit. Saya cepatkan. Visual of Sabang very beautiful. Gopang Beach, Sumur 3 Beach ini saya sudah melawat. Kilometer 0, Japan Bunker, ya, Pulau Weh, Masya Allah, beautiful. This is data daripada BPKS yang kita lihat penurunan ya. Jadi kita mesti boost balik kembali Sabang insya Allah dengan sistem yang kita cuba bina. Kita bukan bina aplikasi sistem. What we are doing in Sabang adalah we create ecosystem. Ya, jadi harus supportnya dari pemerintah juga bersama-sama dengan kita. Ini apps interface, nanti orang mau ke Sabang, download aja app Sabang Digital, bisa mau booking hotel, mau order room, enggak perlu beli tiket lagi beratur-atur di pintu counter. Online, sebelum terbang ke Aceh, bisa terus booking ferry ke Sabang. Jadi Sabang Digital Transformation, saya tambah sedikit akhir, kita akan masukkan elemen IoT and automation. We harness the power of IoT to automate and streamline everyday operation from smart environment in tech tourism to connect industry. Our solution ensure seamless automation, enhancing efficiency, reducing cost, and enabling real-time monitoring and control. Jadi itu dulu dari saya kerana masanya sudah habis. Ini dashboard untuk BPKS, untuk pemerintah. Kalau mau lihat dashboard, hanya bisa monitor through phone, enggak lagi perlu kertas, buang duit, buang waktu, buang masa. Kita harus cut the process, kita jalan terus, we flying together we moving forward, insyaAllah, supaya Sabang akan jadi bangun kembali, supaya Aceh ini akan jadi provinsi yang terbaik di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan, terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang, saya enggak ada pantun, mohon sayangilah saya semua ya. Bismillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Please give round of applause for Datuk Khairil Muzamil. Terima kasih Datuk atas presentasinya. Dan kita dengarkan bersama bahwa ini menarik, membangun segala sesuatunya hari ini itu memang dengan teknologi. Tadi sudah dinyatakan bahwa ada 3 hal dalam kajian dunia itu yang sekarang ramai dibahas. Yang pertama soal human genome, yang kedua adalah soal AI, artificial intelligence, dan juga Internet of Things. Tapi sayangnya hari ini kita perhatikan tadi di Aceh bahwa kalau mau membicarakan yang ke depan, sayangnya kalau di coffee shop kita bukannya membicarakan soal pembangunan ekosistem digital, tapi masih ngomongin satu sama lain gitu ya. Masih banyak justru ngomonginnya kiri kanan, belum membicarakan soal masa depan. Nah ini yang kemudian bisa diharapkan bisa diubah mindsetnya ke depan, karena bahkan untuk menutup korupsi itu bisa dilakukan dengan pembangunan ekosistem yang baik, termasuk dengan membangun apa yang ada di Sabang saat ini melalui Sabang Digital Apps tadi sudah diperkenalkan. Harapannya bukan hanya memasukkan aplikasi saja, tapi membangun ekosistem secara keseluruhan sehingga ini akan membangun pariwisata di Sabang dan juga di Aceh secara keseluruhan. Thank you very much Datuk Khairil Muzamil for the presentation. Now I would like to open the question and answer session. Saya buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu silahkan mungkin satu penanya terlebih dahulu. Sekali lagi jangan khawatir Bapak Ibu terkait kendala bahasa. Kami memiliki interpreters yang nanti akan membantu untuk mentranslate ke dalam bahasa Inggris. And we also have the interpreters, alright, tools already here. So don't worry, Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan dalam bahasa pun kami persilahkan. Monggo Pak, namanya dengan siapa, kemudian silahkan pertanyaannya ditujukan pada siapa dan silahkan pertanyaannya apa. Monggo yang pakai jas. Tadi yang pertama kali angkat tangan, teman-teman IO bisa dibantu. Yang pakai kemeja pink dan jas berwarna biru, silahkan Bapak. Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Yang pada dan kepada Konsulat Hong Kong, kepada Irdam, Pak Yudi, kepada Datuk Khairil. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, di antaranya adalah karena kita melihat bahwa ada konsulat dari Amerika dan dari Hong Kong. Kebetulan saya mewakili perguruan tinggi untuk masa akan datang ditingkatkan beasiswa scholarship for our student US, USK atau in Eraniri, baik dari Hong Kong maupun dari Amerika. Jadi 我觉得应该关系现在你知道吗？我是学习汉语在中国，ya. Mungkin bisa digantikan mikrofonnya teman-teman IO bisa dibantu ya. Oke. Jadi jika ada beasiswa karena ini bidang investasi, yang pertama adalah tentang pariwisata, baik ke China maupun ke US. Dengan ada beasiswa pariwisata, maka merekalah yang mempromosikan pariwisata di Aceh. Yang selanjutnya jika ada beasiswa, saat ini banyak sekali pertambangan di Aceh, terutama wilayah Melabu. Maka sudi kiranya konsulat AS, konsulat China memberikan beasiswa kepada anak-anak Aceh. Sedangkan bagaimana kita mempersiapkan HSK atau HANI atau bahasa Inggris, kami di perguruan tinggi siap menyiapkan mereka untuk mengirimkan ke luar negeri. Kenapa? Kalau memang investasi tanpa ada SDM, maka konyollah kita. Jadi mohon beasiswa. Yang selanjutnya, karena Sabang, ya terima kasih Pak Datuk Khairil, dulu Sabang sama dengan Temasek, Singapura, sama dengan Pulau Pinang. Setelah dibukanya Terusan Suez, maka lancarlah Sabang. Maka berterima kasih kepada Datuk Khairil yang telah membuka Sabang Digital ini. Oleh karena itu, jika ada penerbangan lagi dari Phuket, dari Hong Kong, atau dari Pulau Pinang, sungguh memudahkan setelah ada digital ini. Terima kasih. Siesienin Cacen. Terima kasih Pak, tadi kita dengarkan bersama sepertinya bukan pertanyaan tapi masukan lebih khususnya ya. Bahwa diharapkan ke depannya akan lebih banyak kerjasama khususnya dalam pengiriman beasiswa. Jadi supaya siswa-siswa sini bisa mendapatkan beasiswa baik itu untuk pergi ke US maupun ke Hong Kong ataupun ke China. Inilah untuk
tukar informasi sekaligus mereka juga bisa menjadi duta pariwisata juga untuk mengedepankan Aceh ke depannya. Dan tadi juga terima kasih Datuk Khairul Muzamil atas investasinya ke Sabang. Mudah-mudahan ke depan ini bisa benar-benar memberikan kemajuan khususnya bagi pariwisata Sabang. Terima kasih Pak tadi atas masukannya. Sekarang saya buka sesi pertanyaan berikutnya dari sayap sebelah kiri kali ya. Dari pojok sana tadi kami persilahkan untuk penanya kedua. Sekali lagi monggo Bapak Ibu jangan khawatir tentang kendala bahasa, kami menyediakan interpreters, silakan Bapak Ibu bertanya dalam bahasa Indonesia. Jangan lupa sebutkan nama, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa dan silahkan pertanyaannya apa. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya adalah Zulfitri, Pak Zulkifli. owner daripada Jol Bungalow. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Mr. Dominic Tom. Thank you, Mr. Dominic Tom. You, for me, today when I hear you, when I meet you in this forum, very thank you. Because I never hear in Aceh they have investor to invest about tourism. Because at the moment, Aceh, outside of Aceh, people think Aceh very, very dangerous, but very beautiful. Mr. Dominic, Aceh is not only Sabang. So many things you can explore in Aceh. We have very good mountain like Lauser ecosystem. What you can do, invest also there. What we need now adalah Aceh selama ini adalah pintu belakangnya Indonesia. Seharusnya Aceh dari dulu adalah pintu gerbangnya Indonesia. Bagaimana masuk kapal-kapal dari Eropa harus melalui Aceh. Karena ini kemungkinan saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi ada yang disalahkan. Karena PP peraturan pemerintah sehingga Sabang yang dulu dikenal dengan perdagangan bebas hari ini dicabut, dibawa ke Batam, hari ini dikasih lagi, tidak dikasih PP. Tapi saya berbangga kepada Mr. Dominic yang bukan warga negara Indonesia, care, peduli tentang kemajuan ekonomi Aceh. Kenapa? Bagi saya adalah Aceh sebagai nyawanya ekonomi. Karena satu-satunya bidang yang bisa membawa dan tidak merusak lingkungan adalah pariwisata. Dan seperti kita makan angin, lagi tak baju angin. Aceh karena kita seperti menjual angin, tidak habis-habisnya. Kalau tambang batu bara, tambang emas, minyak dan lain-lain, kayu, itu akan habis ada masanya. But in tourism never finish. This tourism never finish. Saya melihat hari ini bagaimana Arab Saudi, bagaimana Emirat Arab bisa bangkit karena banyak orang umrah yang datang ke Arab Saudi, sehingga uang yang ada di Arab Saudi itu bukan dari minyak, tapi melainkan dari orang yang berwisata religi ke sana. Makanya setiap orang akan, kalau nantinya setiap orang akan membawa dan berinvestasi atau berbelanja di Aceh, 2 juta itu untuk kuliner, untuk hotel, untuk laundry, untuk souvenir, untuk tukang becak dan lain-lain. Makanya saya berharap kepada Mr. Dominic, we can do so many attraction here. International festival like
deep diver. Kemudian kita bisa kalau di Sabang Aceh Marathon seperti yang telah dilakukan. Itulah promosi-promosi internasional karena Aceh selama ini really I don't know how to say anymore. When the first time before we need to make promote. How to make promote we don't know because bagaimana koneksi dari padahal kita dekat dari Malaysia langsung hari ini sudah ada pesawat. Kita juga mohon yang dari Phuket international fly semua dipanggil pesawat-pesawat sehingga bisa singgah sebentar untuk transit seperti di Doha. Karena ini yang kami harapkan kepada Mr. Dominic bagaimana membawa kawan-kawan yang dari investor yang dari luar negeri untuk memperkenalkan Aceh ke mata dunia masyarakat internasional. Sekian dulu pertanyaan saya mungkin bisa dijawab dan bisa tidak. Mudah-mudahan Aceh ke depan menjadi pintu gerbangnya Indonesia, bukan pintu belakang. Kami tidak mau berangkat atau loncat lewat seperti Datuk Khairil bilang tadi, kalau untuk masuk ke Aceh adalah harus melalui pintu, bukan melalui jendela. Tapi saya akan balik, kami tidak mau keluar dari jendela karena itu tidak sama-sama tidak polite ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya boleh garis bawahi, nampaknya ini bentuk apresiasi, a little bit appreciation for you, Mr. Dominic Tong, for giving such a breakthrough. Jadi inilah sebuah terobosan untuk Sabang. Bagaimana tadi kita lihat bahwa Aceh ini selama ini jadi pintu belakang, padahal Aceh itu seharusnya menjadi gerbang bagi Indonesia. Apalagi posisinya yang sangat mudah untuk diraih oleh beberapa negara tetangga, harusnya Aceh ini menjadi gerbang pariwisata. Sayangnya kondisi hari ini mempertontonkan kita semua bahwa hari ini Sabang nampaknya justru menjadi pintu belakang. Dengan hadirnya Dominic Tong tadi membawa beberapa inovasi, ini diharapkan akan menjadi sebuah terobosan yang membawa Aceh kembali bangkit, khususnya dari sisi tourism. Karena kalau tadi kita dengar cerita ya Pak Zulkifli bahwa Arab Saudi sekarang hidup tidak hanya dari sumber daya mineral, karena kita tahu bahwa sumber daya mineral pasti akan habis termakan oleh waktu. Tapi tourism itulah sesuatu yang long lasting, akan abadi. Selama dia dikelola dengan baik oleh pemerintah bergandengan tangan dengan investor, maka selama itu pula dia akan hidup dan mampu menghidupi warga di sekitarnya. Mr. Dominic Tong, if you have something to add more, please. Okay, hello. Yeah, thank you for a question. Yes, I think that's a good question, but I think if the Sabang success, Aceh is success. Because Aceh and Sabang is like at lip and stick, teeth and lip. Okay, it won't separate. Okay, Why we focus in Sabang is we want to bring more foreigner to here, tourists. But I can tell you that there's not a normal foreigner and tourists. Maybe some of the business owner, some of the investor, when they come here, they see the nice place, they will find and they will see another opportunity. Like you can talk with them. Then people will say, "Oh, there's an industrial park, there's a fish park." Then they think that there's a good place to stay. Then they will invest in here, and then they think that there's a good university here. A student English is good. Then the culture is good. Everything is clean, green, right? They will try to invest, and then they think the environment is good. Everything is fine. They will stay. So that is the thing is we have to bring more people. But just now you say that how to make it success is, I can tell you that before that I worked in AC Nielsen, the largest market research company in the world. The most of the reason why the business is not success is lack of communication, lack of promotion. They have a good thing, they have a good coffee or they have a good tea, but they don't know how to tell people. They didn't tell. Okay, you have a good coffee, but no one know. Because people know the good coffee is from the Starbucks, not from here, right? But you have to tell people, tell a foreigner,
I think now is just now the professor say how to give scholarship. So I think that you ask the students try to promote Sapan and Archie in the social media. Okay, set up a KPI. Then how many people they achieve in the online, and then let them to know, and then what's their response, something like this. Then when you communicate more, promote more, then people will come and start business, start travel here. Yeah. Oke, thank you very much Mr. Dominic Tong. Tadi mudah-mudahan sudah menjawab ya dua-duanya tadi sekaligus bahwa dengan sosial media itu juga jadi salah satu media promosi yang baik untuk Sabang. Dan itu nanti juga akan memantik tidak hanya tourism tapi juga sektor-sektor ekonomi lainnya. Thank you very much Mr. Dominic Tong. And Bapak Ibu saya masih mau membuka sesi tanya jawab tapi sayang sekali di Matador saya sudah dikasih aba-aba waktunya sudah habis. Jadi saya harus menyudahi sesi plenary discussion kita. But before we end our plenary discussions, we would like to give a little bit conclusion about something that we have discussed together for the past an hour. We can see that there are three key reasons why investing sustainably can benefit us. First, sustainable companies globally have broadly outperformed over the past decade. And the second reason is companies that incorporate ESG factors are likely to be more profitable in the long term. And the last reason is companies that prioritize ESG factors tend to exhibit lower volatility. So we can actually see that sustainable investing gives us a chance to create a better future, both for the planet and also for our portfolio. Please give round of applause for once again for our panelists. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para panelis. Kami mohon untuk tetap berada di tempat. Dan berikutnya adalah penyerahan token of appreciation. We would like to invite Deputy of Bank Indonesia Representative Office of Aceh Province, Bapak Herta Bastiawan, and also Daily Acting Head of DPM PTSP Aceh, Ibu Ferina, to present the token of appreciation to our speakers. Bapak Herta Bastiawan akan menyerahkan token of appreciation kepada Mr. Dominic Tong dan Datuk Khairil Muzammil. Kami mengundang rekan-rekan media untuk mengabadikan momen ini. Bisa difoto bersama terlebih dahulu. Dan yang berikutnya token of appreciation diberikan kepada Datuk Khairil Muzammil. Thank you very much Mr. Dominic Tong. Berikutnya token of appreciation kita berikan kepada Datuk Khairil Muzammil. Thank you very much Bapak Herta Bastiawan. Berikutnya Ibu Ferina memberikan token of appreciation kepada Mr. Bernard Uwadan terlebih dahulu. Bisa foto bersama terlebih dahulu, kita tahan bersama. Baik, terima kasih. Dan berikutnya token of appreciation diberikan kepada Brigjen TNI Yudi Yulistianto. Kita tahan dulu untuk pose bersama. Baik, now we would like to have a group of photo. Kita akan foto bersama seluruhnya. Kami mohon kesediaannya untuk bisa mengambil posisi. Kita akan foto dengan pose resmi bersama. Silahkan dipertunjukkan token of appreciation-nya. Allow me to conduct. Kami mohon kesediaan Ibu Ferina dan Bapak Herta Bastiawan untuk mengambil posisi di tengah. Allow me to conduct on my count in 3, 2, 1. Once again in 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk semua yang sudah hadir di atas panggung. Thank you very much to our panelist speakers. Also Ibu Ferina and Bapak Herta Bastiawan. Please be seated. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing.
Ladies